أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ngicela u-Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bantu bakithi lalelani nilalelisise. Umdali wethu la uyasixwayisa, uyasitshela, uyasibonisa ukuthi size singamkhohlwa. U-Allah uthi la kwisuratul Fatir, surah number 35, verse 3, suratul Fatir, surah number 35, verse 3. Subhanallah. Inkazimulo imfanele u-Allah. U-Allah uthi ya ayyuhan nas, o bantu, o nina bantu nonke, uzkuru ni'matallahi alaykum, khumbulani izinto ezinhle u-Allah anenzele zona. Khumbulani bonke ubuhle umdali wenu, noma ningakhohlwa zonke izinhle umdali wenu anenzele zona. Hal min khaliqin ghayrullah. Subhanallah. U-Allah ubuza umbuzo odinga impendulo kubo bonke abanabanye onkulunkulu ngaphandle kukamdali wabo. Umdali uyabuza, ukhona yini omunye umdali ngaphandle kuka-Allah? Ngiyaphinda futhi, umdali uyabuza kubo bonke abantu abadalile abaphila emhlabeni, ukhona yini omunye umdali ngaphandle kuka-Allah? Ukhona yini omunye umdali ngaphandle kuka-Allah? Subhanallah. U-Allah uyaqhubeka uthi yarzuqukum minas samai wal ardi. Allahu akbar. U-Allah uyena onondlayo kusukela emazulwini wonke ayisikhombisa kuze kuzofika emhlabeni. U-Allah uyena umondli, Rabbul Alamin. Uyena umondli wayo yonke into. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inkazimulo ifanele u-Allah, udumo lonke lufanele u-Allah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. U-Allah uphakeme mkhulu kakhulu. La ilaha illahu. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. Based on lezi zathu lezi esezibekiwe, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. Wena osenabanye obakhonzayo ngaphandle kukamdali wakho, thutha lapho wakhe khona kusenesikhathi. Njengoba nje uvukile namhlanje, kuwumusa nothando lika-Allah nobuhle buka-Allah ebenzile empilweni yakho, ngoba u-Allah usakunika ithuba lokuthi phenduka. Kukuweke ukuthi uyamuzwa umdali wakho noma awumuzwa. Then Allah says, فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ.
Allah uyabuza ukuthi nichezukelani na, niphambukelani, ninhlanhlathelani. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. O nina bantu, yini le enilahlekisayo, yini le enidukisayo, yini le eyenza ukuthi nithathe advantage kamdali wenu? Uyabuza. Yini le yenza ukuthi nithathe advantage yobubele bakhe, yesihawu sakhe, yomusa wakhe, bese wena uthathe advantage wenza umathanda, bese wena uthathe advantage wenza okwey'nkanuko zakho, bese wena uthatha advantage wenza okwentando yakho. Awenzi lokhu umdali wakho akufunayo. Ukwenziswa yini lokho? Sengathi umdali angasivula amehlo, asivule ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.